أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا لم يزل ببذل المعروف معروفا وبالكرم والإحسان موصوفا يكشف كروبا ويغيث ملهوفا وينصر مظلوما ويجبر كثيرا ويقمح ظالما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين ونشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته في السر والعلن وفي كل ما نأتي ونذر. إن التقوى هي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الأيام والليالي مطايا تصل بالإنسان إلى نهاية أجله. إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. ونحن في مستهل عام هجري جديد، والعالم يموج في خضم أزمات اقتصادية وأزمات سياسية، والأمة الإسلامية بخاصة حبلى تعاني بتمزق وتفرق وتناحر. أسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا العام الهجري عاما مباركا، عام سلام وعام أمن واستقرار للعالم كله وللمسلمين خصوصا. إن يتي الله سبحانه وتعالى yiltindiro wo jemmaji ɗin e ñalormaji ɗin
addowo newendeji adda sattedeji lontidiray ɗo hakkude ɓuttu e kulol wallay ɗo toñaɗo faabotoɗo faabiniɗo suuɗayɗo ayyibaji o sertali himo okka moƴƴere makko nden hayɓe moƴƴaki e makko ɓen en yetti allahu subhanahu wa taala oɗo taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adama waɗi en julɓe waɗi en jeyaɓe moftirlaɗo nemini e nemaji heewɗi ko o waɗi o himo hana yettede si o nemini en ko ye yettumo si o jarribike en ko ye muñño kadi yettenmo hiɗen seedo ko kanko tu woni reweteɗo o ala ɗimmo o ala tammo o ala nando hiɗen seeda noon elaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam ko allahu subahana wa taala woni ko suɓimo suɓorimo giggol e hoolare nulimo nulirimo nulal ɓuttu nulal numɗal nulal peewal nulal teddungal nulal daɗal wonande jaɓuɗo hiɗen seeda wonde o yettinno ko o nula kon o laaɓani moftede reedu o ɓanginani en ko moƴƴi kon o rentini en e ko boni kon himo yiɗi en himo yurma en himo mapani en himo anani en yo allah juule makko yo allah juule sahabaɓe makko ɓen fof yo allah juulo e dendanagal jokkuɓe dina ka nelaɗo jokkuno kan yo allah jokki en kan dina allahumma amin musidɓe julɓe tedduɓe anden fewno ɗo ni hiɗen e fuɗɗode hitande heyre hitande julɓe ɓen hitande fergol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓaŋo makka seeno madina ndeɗo hitande ko lewru mayre aranu ndun ni lewru jombente hande no gasa ko jeɗɗi mayru ndeɗo hitande watti wulure e temeɗɗe nayi e capanɗe nayi e nayi duuɓi gila nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam feri ɓaŋi makka seeni madina woni 1440 wa 44 nduɗo lewru e o ferguɗo haray ko hana ndaarede buyno e mum ko hana naftorede ko hana wajitorede ko piiji yanuɗi piiji mawɗi hadathum wa laysa kal hadath aw ka ayi hadathin ko hunde yande hunde wannode hinde serti e piiji goɗɗi goo wannoɗi no fanɗi ko hewtuno e ɗum ɗo ɗum ɗo no holli wonde julɓe ɓe hiɓe hani wonde kamɓe koɓe julɓe ɓe andire wonde koɓe julɓe koɓe feereɓe ɓe dépendaki e woɓɓe ɓe humaki e woɓɓe goo ka diina maɓɓe ka finde maɓɓe ka civilisation maɓɓe ka culture maɓɓe e gurdam maɓɓe ɗan fof l'islamu on no wallinani ɓe ko honno kamɓe ɓe waata no tuggi e tariha maɓɓe on ko ɓe mandinirta kon piiji ɗin ka waɗi ɗon ko gila honde ɗum waɗi ko honde kadi waɗoyten hunde kaari hay ɗum ɗo julɓe ɓen kadi no marani hoore muɗum feere eɗen anndi ɗum ɗo ko fewnu seydina omar radiallahu taala anhu woni ko fuɗɗa kanko daari o wi julɓe ɓen kadi no foti e ɗaɓɓugol ka tugga piiji maɓɓe ɗin inne ko ɗum ɗo waɗi hari hunde kaari heɓi hasaba kaari wiyete kon tarih ɓe ndaari ko honɗum waɗi ka l'islam ko ɓuri mawnude hara ko ɗon fuɗɗete inna ɗon yo wonu go'o ɓay si a limay a heɓay taw ka tugga wiya ko go'o on ni o ndaari kanko e sahabaɓe lugguɓe haqqille ɓe tawi no jeeya e ko waɗi ko ɓuri mawnude kon ka l'islam e nder l'islam on fergol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓango makka seeno madina ko frontiére on noon ko keerol ngol hakkunde étape uji ɗiɗi sertuɗi étape loore daaf qahar dul hawan istibad istibad wa marhala
تأسيس الدولة، القوة، التمكين، الحكم، الاستقلال. étape tawi julɓe ɓen on tumati koɓe lo'uɓe feno ko ɓe woni Makka, ko e ley laamateri heefere ɓe woni tooñooɓe, koɓe tooñaaɓe, koɓe piyeteeɓe, koɓe waawaaɓe, koɓe lorraaɓe, koɓe suuɗiiɓe, koɓe honde ɗo ngiwi. ko fergol nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓango Makka seeno Madina. on étape ɗon tawi ko étape siñcugol état mum on, formugol état muɗum kañum tum, heɓugol doole, heɓugol fewjoore, laamagol hoore muɗum, fewjana hoore mum, wona hulaaɗo, wona huwondirteeɗo. o tawi ɗo tuggen ɗo wi'en ko ɗo woni go'o, nden ñande ɗum ɗo waɗi wi'en ko ɗo woni enen kadi fuɗɗode tariha men nden. nam ngol fergol nelaaɗo sallllahu alih wa sallam ɓango Makka seeno Madina, no foti julɓe ɓen hara ɓe ɗaɓɓitay ko woni nder ton kon, piiji buyno nder ɗon ko tawata ɓe wawi naftorde, no wawi ka ɓe ƴetta ɗum ɗon ɓe waɗa mesure fi yoɓe yaaru yeeso. no ɗo holli tawa wonde no woodi e nokkuuji ka tawata ko faalana wadde ko gasata ɗon. si tawi ko faalana wadde ko gasata ɗon, ko ya egguɗo yaha ka ɗum gasata ɗum waɗoya ɗum hay si a artoye no e muɗum. neɗɗo ƴettay sabuuji fiyo tooñe ɗen iw e hoore makko, no waawi ta ɗin sabuuji ko doggugol taw, doga ɗaɓɓoya doole, doga formoyo. nelaaɗo men sallah sallam o wino sahaba makko ɓe ɓe yaw Habasha, ɓenni yahe toon lanɗo no ɗon on ko jaɓata goɗɗo tooñe ka makko. ɓe yahi ɗum fergu aran, ɓe yahi kadi fergu ɗimmu. on tumati Allah subahana taala newnanemen ni heyi no woodi nokkure ka yahata ɓen ɗon ko yimɓe jaɓanɓe ma, ko yimɓe yiɗuɓe ma, ko yimɓe tambotoɓe ma, ko yimɓe darantoɓe ma. Allah waɗi wi o suuɗi, o yahi, o formoyi. ɗum ɗo ko e ndu lewru ɗo wonno ko wanno. idan hiɗen e hitande aranere nden ma lewru aranuru non e nder hitande men enen julɓe ɓen, si tawi no wiye kullu amin wa antum bi hayrin, awa haray yo Allah moƴƴinange hitande awa tanala rowani, haray koye nduɗo go'o mayru ko ɗon woni ñande aranere nden e nder hitande meɗen nden. ɗum ɗo julɗo on fota e yejjitugol ɗum ko waɗi ko mawni waɗi e ndu lewru ɗo. kono ɗum heedi ɗon ndu lewru ɗo woodi kadi piiji wannoɗi e mayru. taba nduɗo ko e lebbi Allah hormorteɗi mawɗi ɗin ɗi Allah teddiri ɗin du jeeya. Allah no suɓi lebbi nayi, waɗiɗi lebbi teddinaɗi, lebbi hormorteɗi, lebbi mawninaɗi ka Allah hini teddi ka Allah, hay ado l'islamu majjiyanko ɓen no teddinno ɗin lebbi nayi ɗon. nduɗo no jeeya e may. ɗum ko sabboɗo donki e joom bente e raaji. nduɗo woodi kadi ko wanno e mayru ko neeɓi, kono a tarihi yu'idu nafsahu. tariha kañum artay goɗɗum waɗay wona ko neeɓi, wonoya noon sifa mum kadi watta, wontoya kadi ko neeɓi sifa mum kadi fillito. hakkunde goonga e fenande cippirono hakkunde muɗum gila Allah tagi aduna on addi ɓiɓɓe adama ɓen ɗo goonga e fenande cippiray tun no cippirde. wonde tawa ko goonga kam wonti dow, wonde tawa ko fenande nden wonti dow. e jarrabuye Allah subhanahu wa ta'ala. o jiyaɗo Allah wiyeteɗo Musa alayhi salam, annabi Musa, kanko e gaño Allah wiyeteɗo Fir'auna on, mo ɓe e kondu mum e yimɓe muɗum. gere molanaɗo waɗi hakkude maɓɓe. Allah subhanahu wa ta'ala jarribi Musa alayhi salam immingol mo yo yahu o waajo lanɗo dundarankejo, lanɗo mo tawata o nanata ko wowla, o jaɓata fewjore moƴƴere. Allah subhanahu wa ta'ala sifimo o wi inna fir'auna ala fil ardi
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين نصعدوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. سبحانه إن فرعون o townitike ka hoore leydi ɗo o ƴettitike o holli wonde o sikki wonde ala ɓurɗom pelleti ko goonga ɓayyey ha o wi'i ma alimtu lakum min ilahin gayri mi andana on allajo goɗɗo goo reweteɗo sina min koɗo townitare hatte kalla inna al insana la yatgha an ra'ahu stagna neɗɗo no wawi bewde no wawi townitade si o yii wonde ala ɓurɗom ala wawanɗo mayunde yehi ha o wi ana rabbukumul a'la a wasi on mari allah ɓe goo kono ko min woni supérieur jon ko min woni allah mo ɓurɗo mawnude on goyi allah wi inna firauna ala fil ardi o toon tigi ka hor leydi ɗo honno ngo waɗi wa ja'ala ahlaha shi'an o waɗi yimɓe ɓe o laami ɓen o waɗi ɓe pecce pecce partiji partiji o ɓurdi ndinni ɓe yastadifu ta'ifatan minhum woɓɓe maɓɓe ɓe o laami ɓen o waɗi ɓe lo'uɓe wawaɓe kurketeɓe tampinteɓe letteteɓe o waɗi woɓɓe goo ardiɓe jeejeteɓe moƴƴeteɓe e mum ɓeeɗaɓe o waɗi jaasuɓe o lettiɓe hattirde e lette o wi yudabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum yehi ha tawi ɓiɓɓe maɓɓe worɓe ɓen o hirsayɓe kaɓe woni boboɓe ɗon o accata hay boobo o acca rewɓe ɓen kam ɓen noon yoɓe wonu fii ko ɓe huutora ko ɓe kurka ko ɓe dakmito e muɗum allah wi innahu kana min al mufsidin o woni e jeyaɓe e bonnoɓe ɓen o woni bonnowo ka leydi allah subahana taala wi wa nuridu an namunna ala alladina studu fi l ardi wa najalam aimata najalamul warisin kono meɗen muuyi meɗen hoddiri moƴƴagol e ɓe loƴinaɓe ka leydi ɗo min wona ɓe hooreɓe ardiɓe min wona ɓe ronoɓe ko ko waɗa fof taw kamɓe hendoyto min holla firauna e hamana e koneli maɓɓe ɗin e armuji maɓɓe ɗin min holla ɓe koɓe huuli ko taw ɓe daɗata hiɓe huuli hiɓe armi hiɓe waɗi piiji ɗin fof o wi min holla ɓe ɗum ɗon fof koɓe hulno ko tawa ɗum waɗay yeeso maɓɓe ɓe yiya naam gon cippiro waɗi ha allah waɗi annabi Musa e yimɓe makko ɓen ɓe fooli firawna yimɓe mum ɓe yoola ko honde ɗum waɗi ko ñande 10 ndu lewru ɗo ko e ndun ɗum hawruno dalil muɗum ari ka sahih Bukhari ka sahih Muslim mi riwayati Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود صياما فقال ما هذا اليوم الذي تصومونه أو تصومون فيه قالوا هذا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله ونحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. عبد الله بن عباس وي باو نلا صلى الله عليه وسلم فرغل o yiwa Makka wara Madina o hewti o tawi e ngal ñallal ñande 10 ndu lewru ɗo 10 jom bente tawi alyahuduɓe fof no hoori o wi ko honɗum woni ngal ñallal ngal hooroton ɗo mana ko fi honɗum hooranno ngal ñallal ɗo ɓeyni he ngal ko ñallal mawgal de ko ñallal teddungal e amen ko waɗi ko e ngal ñallal ɗo tigi tigi allah danduno annabi Musa e yimɓe muɗum o halki Fir'auna e koneli muɗum ɓaawo allah waɗi ɗum annabi Musa anditani ɗum allah tawi o hoora e ngal ñallal ka ngal hewti o hoora e ngal ka yettugol allah jarnugol allah andutugol ballal fewno ko allah wallimo ɗon ko allah soofimo ɗon kanko e yimɓe makko ɓen e bone Fir'auna e koneli muɗum o wi menen kadi meɗen horude ngal
sabu Musa ko soro amen ko soriraɓe amen ko ɓen Allah danduno ɗum ɓay noon Allah dandu soriraɓe amen ɓe so tawino ɓen daɗano mene min heɓatanoke minen kadi meɗen horude koɓe hooreno ko min yetta Allah subahanahu wa taala laɗomaki aha awano ko minen ɓuuri handuɗo on e Musa telen ɗon siko babbangol Musa siko ñintingol Musa siko weltagol ko Musa heɓuno moƴƴere ko minen ɓuuri handude e muɗum sabuna onon si on jeydi ka ƴiiƴam minen meɗen jeydi ka diina jeydigol ka diina no ɓuuri jeydigol ka enɗam few wona goto nelaɗo hooringal ñallalno mo yamiɗogal hoore وقد جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يغفر لسنة قبله نلاقو لندا إنه هون وني أورال في هورو ونيان سابو جنبنده هون وني نفورم هون وني أورال مكو في هون هورانته o wi miɗo jorti miɗo tañƴini ka Allah subhanahu wa taala si mo hooringal ñallal ɗon Allah yaafoto mo bakkatuji ɗi o wanno hitande feƴƴude nden fof nga garay ɗon ɗo ko e nulewru ɗo waɗi wa gadi itazama rasulullahi sallah sallam an yadumma ila dhalika sawmu yawmin qablahu nelaɗo fellutuno noon ɓaawa ɗum hoorogol ñallal ado muɗum mukhalafatan lil yahud fi yolundo al yahudu ɓen o inni si Allah tawnilam la in baqitu ila qabilin la asumanna tase si Allah accilan ɗo ha ko arata mi hooray kadi ñande jeenayi bi mana mi hoora ñande jeenayi mi watta ñande sappo nokku go ari o wi suumu yawman qablahu aw yawman ba'dahu wa khalifu l yahud hoore ñallal ado sappo on ma ñallal ɓaawo sappo on lundo ɗon al yahudu ɓen taw on wonon fof on hoora ñallal gotal taƴo ñallal gotal kono o faati ado nden ɗon hitande hewtude kono haray kono laaɗo himmiri waɗugol kon haray ɗum ɗon woni sunna أيها المسلمون يجب علينا أن نستخلص دروسا وعبرا في هذه الأحداث التي مضت musidɓe julɓe tedduɓe no haani ka ƴetten tasakuyeji ƴetten waajuji ƴetten ko naftorten e ɗi piiji feƴƴuɗi o qissa annabi Moussa e Fir'auna mo tawata no heewi tew ka alqur'an no fanɗi cortewol e corteji juutuɗe ɗin ka foɗotoɗa cortel ngol ha ngol lannoya tawa fi Moussa e Fir'auna cippiro maɓɓe ngol wowlaka nder toon hada yanbaghi an ya'tabirahu أولياء الله الدعاة إلى الله المظلومون بأن نصر الله قريب وإن طال تطاول الظلمة الطغاة الملحدين ولا ييأسوا من روح الله ولا يقنطوا من نصر الله ومن رحمته ومن فضله وإبراهيم يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ويقول أيوب ويقول يعقوب عليه السلام ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون en o qissa ɗo no foti yimɓe Allah ɓen julɓe ɓen wona ɓe tooñeede ɓe heɓa ɗo tasakuye ɓe annda wonde Allah subahanahu wa taala ko o wallowo ko o jinganowo tooñaaɗo hay si tawi woɗɗikke hay si juutoyi hay si neeɓi kono wallahi Allah subahanahu wa taala o accata tooñere nde ɗutta sabuna go cippiro ɗuuɗo go juutuno hakkunde annabi Moussa e Firaun ko juuti wona annabi Moussa to nula ɓen fof Allah subahanahu wa taala wi hatta ida stayasa rusul wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wala yuraddu ba'suna anil qawmil mujrimin wiya hay wonde ha annabaɓe ɓe nula ɓen tikkamɓe tigi fayda ɓe taƴo ena o ɗo lanni ɗo vraiment wela fiyande kadi ha ɓe taƴo hatta ida stayasa rusulu wa dhannu annahum qad kudibu ɓe sikka wuri o koɓe wiyano ko ɓe nulaɓe kon wonde ballal aray to ɓe sikka ɗum ko sama kam ɓuttu oy accu ɓutta no neɓani weela wonde si neeɓi ha on tigi o taƴo o wi ja'ahum nasruna ballal amen ngal noon ari polgal amen ngal noon ari
fa nujjiya man nasha Allah dandi ɓe o faala dandi ɓe kono lette makko ɗe ruttako e ɓe toñoɓe ɓe fof ɗe aray ko imma joni ma janggo o tawn tigi taƴo ko ɗum waɗi annabi ibrahim ɓaawo ɓe inni malaika ɓen ari ɓe inni meɗen weltinire ɓiɗɗo inni weltinomi ɓiɗɗo mi heɓa ɓiɗɗo mi woni nayejo duuɓi temedere e noogay ɓeygo heɓi capanɗe jeenayyi wi on mi heɓa ɓiɗɗo on ɗaynaylan woni ɓe wi a taƴoto yurmede allah nden o wi ko hombo taƴoto yurmede allah sina majjuɓe ɓen annabi yaqub o wiyanno makko ɓen ya bani yadhabu fatahassasu min yusufa wa ahi wala tayasu min rawhillahi innahu la yayasu min rawhillahi illa alqawmu lkafirun yahe ɗaɓɓi toon yusuf e siɗɗo makko on buniyamin wotta on taƴo yurmede allah nde ko taƴoto yurmede allah o ko yimɓe heefata idan ɗum ɗo no holli oɗo hadas wonnoɗo ɗo e ndu lewru ɗo wonde haray neɗɗo wona yo taƴo julɗo wona yo taƴo toñaɗo wona yo taƴo ballal allah ngal ko araw inna nasrallahi qarib ballal allah ngal no ɓatti wano woni noon ɗo no foti kala toñuɗo toñowo woni e none wonone no toñiri e niveau no toñiri ko ka ɓeygure ma toñuɗa ko kawtal ma toñuɗa ko gollowo ma toñuɗa ko mo laamiɗa toñuɗa no niveau ka wonɗa o toñowo on yo andu inna rabbaka la bil mirsad allah no habbi allah subahana taala o muññoto sikka o yejjitino kono kanko o tettata ko few ñande o nangi wo inna ahdahu alimun shadid nangande makko nden no muusi no tiiɗi haray on tigi yo andu falyalami alzalama altugat bi anna allaha lahum bilmirsad allah subahana taala no habbi kala toñowo yo accu tooñe e noon no toñiri o e niveau ka o fewndi o yo accu tooñe yo andu allah subahana taala laysa bi gafilan amma yamalu zalimun wona o weesinde ko ɓe toñoɓe wone wadde ko himo andi himo reeni kono o hawja himo habbi kayulata ɓay neɗɗo on ɓay ko tagaɗo ñande goo taway ko o fure si o ƴettaka o yimmatako allah no habbi inna rabbaka la bil mirsad allah no habbi ɗon si tawi o lettali ha ɗon si hewti ɗon kan ara gasi kono waɗi siɓɓe yiɓɓe fof ƴetta jonnita allah en jonnitima allah en tori allah subahana taala allah waɗa en waajitoroɓe ko feƴƴi gon hara accali ha yanti e hoore muɗum aqulu ma tasmauna wa astahfirullaha li wa lakum wa li sa'iri muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واقتفى en yetti allah subhanahu wa taala e alhaaliji ɗin fof allah subahana wa taala kala ko waɗi ko ya jarnumo ko ya yettumo ko ya mantumo sabuna allah o faljata few allah o toñata kadi few wama rabbuka bi dhallamin lil abid allah o toñata jeyaɓe few kala ko waɗi koko hani ko kono emo jarribo noon emo jarribo jiyaɗo makko o jarribora e neɗɗo on embere diina makko kan si tawi diina makko kan no tiiɗi jarraboye on tiiɗa si diina kan tiiɗa jarraboye wona seeɗaji ha o sikka ko moƴƴere tun allah fodi mo o bewa e hoore ɗum ɗon o maaya tawa kanko e moƴƴere ɓe waynodiri ka o maayi ɗon musidɓe julɓe anden o jemma ñaloro makko woni e luuɗodirde ko ɗum hewtina en ka fokkutuɗen ɗon inna la nafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada yudni min al ajali e weltora sa fodama ɗo joni donc ara lewru kaariru ɗo mi okkorte hunde kaari ma mi nomete hunde kaari ma peera ma on ko ñalande kaari ma visa ma on yalta ñalande kaari hay on tino hawji ɗe balɗe wonde hakkude ɗo e ɗi o heña yo neɗɗo anndu kala ñallal weetungal niɓɓi ngal ɗon feƴƴi haray o pottike ka o woni e iwde ɗon o ɓattike ka o fokkiti ɗon nam kullu yawmin mada yudini ila alqubur wa yub'id min adduri wal qusur kala ñallal feƴƴungal
a ɓeyda e pottade galle ka wonɗa ɗon a ɓeyda e ɓattade ka gaɓuru maɗa ñande wo ñande sabuna kala ñallal feƴƴungal ngal ɗon artata wa maggal noon aray sifa maggal aray kono ngal ɗon artata aduna wattanen fonɗo hitande feƴƴi lebbi 10 yo gooto kala yiltito darta hakkunde mum e Allah e golle mum ɗen ko honɗum waɗɗa e nder nde hitande feƴƴinno lebbi 12 ko honɗum waɗɗa ko tawoya janngo honɗum waɗɗa fii ko heɓira aljanna ko honɗum waɗɗa fii ko daɗira yimɓe ɓayi heɓugol aljanna e ɗaɗugol yiite ɗum naninala ni tun ko koddori Allah e wakkilare ma ko honɗum waɗɗa ka farillaji darti ko nda juulude ko horuɗa ko si a marno feere hajjugol a hajji ka a hajjani a itti zakka a laɓɓini ka a ittali zakka laɓɓinɗa farillaji ɗin taw dartuɗi aske ɗi fof iɗi timmi watta ɗo noon kadi sunnaji ɗi ndaara ka haɗa ɗon taw si a hoɗano ɗon ko sharia on harmini ko fenade ñoore baddi tooñe ngoyka haqqeji yimɓe ɓen taw si a joganaki hay gooto taw si mikku makko a rewali e muɗum darta révise ko woni joƴuɗo komo hoolaki wonki munkin alkayis man dana nafsahu wa amila lima bada almawt woni joƴuɗo ko wonki maki wota wi amin do alhamdulillahi minen do hey adema baki onno ha joyi joƴuɗo naawigo toon anndu ko hono mbuɗo ɗaɓɓirte ma anndu ko hono visa heɓorta ma no watta piltu paltu yimɓe hendo kum maɓɓe kum woni joƴuɗo ko wonki makin tawo hoorema wota hoolo hoorema jogo wonki makin ka ñaari no jogoto nowru ɗum ɗon sabuna wonki ko heewi ko poɗanto ko lorata joom makko on tigi wakkilo noon o gollana ko wona e ɓaawo mayde nden goɗɗum no toon ɓaawi hande kaari timmi ɓen maroyi marama hini maroyama yeeso toon goɗɗum no toon etta ko janono yeeso toon kurkanoɗa ɗum yalganɗa ɗum mo ɓe yo ndaari wal tanzur nafsu ma qaddamat li gadin yo wonki ɓe wonki ndaaru ko honɗum woni ko naɓiri yeeso yo ndaaro compte ma on consulte compte ma on ndaara ko jelu woni toon ɗen anndi koy ka adna ɗo ko heewi kon si neeɓi a yiggiti koni ka compte ma yaa e miɗo faala consultane noon compte an on ndaare solde on ko jelu woni toon wonde ko relevé on tigi watta ndaara ko honno on tigi ñaamiri ko honno yalti ko honno naati waɗa relevé wande no fi hitande nden fof on tigi ndaara ko njula ɓen ko heewi ko on tigi jorto o darta hi aɗen addu ɗo continuer ko honno ɗum ɗo woniri ko honno heɓori ko honno perdi ko awa fi heɓugol aljanna fi ɗaɗugo yite nge kadi ko ɓe on tigi waɗɗum ɓe on tigi révise dossier ji ma ɗi daaro dossier ji ma ɗi goɗɗo annda ko antuŋe Allah anndi nder ton ko antuŋe Allah anndi jooɗo nder ferme baafal ngal miijitoɗa ɗi dossier ji maɗa way sinnama ɗo jooni goɗɗo o darata ka barowal ko janngo woni ñaawore ma o ɓetto tefa ko honno o wownoyta ko honno o wiirata ko dossier ji honno o naɓorta ko honno o watta ɗum sikki o ala pellebte ɗo no ñaawi toye heɓa sabu ñaawe jonneɗa wiye ko an bonni yaha sabu heɓo yoyinde non yo fuɗɗite ma feƴƴa kadi cour dow kono yewmal qiyama si ñaawama ɗon lanni hombo ñaawitoto si Allah ñaawitotoɗo ala anden hitande feƴƴi ndaaren si tawi a tawi a révisi a tawi dossier ji maɗi fof no laaɓi pos alhamdoulillahi a tawali toon fenade a tawali toon jattugol ngel goɗɗo haqqeji Allah ɗin foppuɗa no timmi tis violation hunde a waɗali ka Allah hakkude ma Allah haqqeji Allah ɗin ni haqqeji yimɓe ɓen fahmadillah subhanahu wa taala fa hani an lak yettu Allah jarno Allah taɓuto e hoore ɗum ɗo ɓeyda kadi sa tawi to ñiiti ñaata no toon ko tuuɗi no toon ko gaañi tuubu torɗo Allah yo Allah yaafo
Allah ko yaafoto ɗo siko haqqeji yimɓe heɓɗa yimɓe hetta haqqeji mum ɗin batoroɗaɓe ɓe yaafa ƴetta anniya tajidu niyata wa tatazim fi hadihi sana annaka satuqaddimu amalan salihatan tudkhuluka aljanna bi idnillahi subhanahu wa taala wa tubaibuka min annar ƴetta anniya décision ferme nde hitande ɗo ɗi lebbi sappoji ɗi aray ɗo ɗiɗo mi gollay golle moƴƴe ɗe Allah watta sabani nata aljanna mi daɗa yimɓe few bakkiloɗa janngugol deftere Allah nden juulugol ka juulirde jontugol farillaji ɗin fof rentagol e haqqeji yimɓe ɓen rentagol e tooñe ɗen rentagol e boneji ɗin rentagol e ko haɗa kon ettoɗa wakkiloɗa waɗa nelaɗo waɗe sallah sallam no maaki wonde Allah subahana taala no daali hadise ɓursi Allah o wi'i ala ko welatam hewti jiyaɗo Allah on waɗugol komi farli e hoore makko kon taw farillaji ɗin taw o wi o sertano so waɗi farillaji ni mo waɗa kadi sunnaji ha mi yiɗam o ɓattorami sunnaji ni ha mi yiɗam si mi yiɗimo are lanni alhamdulillah mi commandotoma hande kadi tere makko ɗe fof komin joguiɗe ɗe watta ko welatala anñoɗa ɗum ɓattoɗa yimɓe moƴƴuɓe ɓen woɗɗiɗa yimɓe bomɓe ɓen miɗo moƴƴi kono ko bomɓe mi wondata ko ha seeɗa ko bonɗo wawi bonnude moƴƴuɗo kon no yaawi ɓuri ko moƴƴuɗo wawi moƴƴinde bonɗo kon rentoɗen e haqqeji ɗin ka ɓeyngure ka ɓiɓɓe ka kawtal ka gollideteɓe rentoɗen piiji harmuɗe ɗin waɗeteɗe ɗin boyi no wakkili kono waɗeteɗe ɗin boyi no welsidi en toriki Allah subhanahu wa taala nde hitande nde naati aduna on no jogui probléme aduna on fof hande no jogui probléme hino guereji hino kambinirano joguiɓe doole mo ɓe no ñoranade oya crise ji politique no woodi e leyɗe boyi crise économie no woodi e aduna on fof sattedeji no woodi nokkel ɗin fof andeji e tanaji albala uji Allah no jarribori aduna on fof fewno ɗo tentini julɓe ɓen mofte julɓe ɓen partiji partiji feddeji bidi aji poɗodiro gañaneji e guereji e ko anduɗen ko fewno ɗo torki Allah yo Allah ɗanni ɗum ɗo fof yo Allah okkore en ɓuttu Allah okkore en teddugal Allah ɓe tooño Allah moƴƴinɓe Allah ɓe accu tooñugol kala tooñowo ka woni julɗo woni kefeero o laami o laama yo Allah accimo tooña si Allah accintamo tooña ko o tooñirta yimɓe ngo tampinira ɓe ko yo Allah ittumi e juuɗe makko en torki Allah nunɗuɓen yo Allahu ɓeydanɓe nunɗal okkoraɓe doole Allah waɗo hara ko nunɗal ngal e peewal ngal e kulol Allah ngol ko ɗum ɗon woni hoore hara ko ɗum ɗon ardi hara ko ɗum ɗon yaaji hara ko ɗum ɗon jogii doole en torki Allah subhanahu wa taala اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا اللهم قنا شر شرارنا اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد أبناءنا أو أراد نساءنا أو أراد مواطننا وسكننا أراد ذلك بشر وسوء فرد كيده وشره في نفسه اللهم اغننا عنه بما تشاء برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا لا تدعنا ذنبا الا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا مبتلا الا عافيته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته
ولا ولدا إلا أصلحته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين إن يتي الله سبحانه وتعالى ينبغي أن لا أمدنهم صلى الله عليه وسلم أبدأني بيتجمع بمدن بين إدور ونسيها مبورنين عندك أن تلقي الله بيدا بيتجلل ورنا بدون كميزان الحسنات يوم القيامة أريد أن عندي نووي نومي بووي أخرج أمي لا تسير في كلا إذا سكين ياسر ونوري أري في جابا ولاند بإذن الله ونند كلا تورو على أنغانتو أري هاتولي لاند ما جابا ولاند إن شاء الله أبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أري لاند مرو أرنب أري لي أي باو بنت يولغول ألما من سالمني فيني وي أي وقت بين فينينا وقت بين روكا فينين أري تروبة يبقى واو إن كل ده لون بروكني ممكن تبيتله بروكن بسيط إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أري باو جو وتبتكم السنة برميكم عندكم باو جو كفنين تاو كهون ووتر آمين نونو أري دليل تابت بيونده نلار من صلى الله عليه وسلم وما كانوا وما كان الضالين وما كان آمين أوتونا يرفع بها صوته أو يمد بها صوته كنون كان باو بين نو يعني آمين بتونا أما كونا هناك كبيرات هناك جند هناك تايا هناك سلمنا فوق يونت بسور كم باو جوكو يسور سلمنا نغو وقولي موت يده وسنة وندبت يمون كم كو يونت بسور توي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبالله التوفيق. أنا هو بين اليومين هو في ميلان ده هو لو أبي من كان سكون بينهما أبي هو تقولي يوري نويه وستايلون هاي الله وكنت أبوار نور إيكم وبلان لو goɗɗo piyi ɓeygu kono mbawi on ɗon anda o andi probléme kono farlen ɗum wonde goɗɗo piyi ɓeygu mum taw ɓeygu makko sowiɗo saabu piggal ngal ndennu yen mi ƴette ñawore hunnude si goɗɗo piyi sonnajo sowiɗo ɗum woni saabu reedu ndu yani honno fawino fewno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sonna ɓiɗo piiruɗo oye ƴetti leggal luuɓi oya tawi on ko sowiɗo reedu ndu yani ko jibini boobo mayɗo nelaɗo ñaawi wonde oɗo boobo mayɗo ko yoɓirte
ko sappabal diya nene makko o sonnajo julɗo dimo so warama e hoore kawral diya makko ko geluɗi 50 haray sappabal diya makko on ko geluɗi 5 imma on tigi yoɓa geluɗi 5 ma ɗum si tawi mo mari yette sojo o ndaara suka yette sojo o rinɗina ma jiwo yette sojo o rinɗina worrato abdum awwalina ɗo noon woni ko wonti ko ɓeygu mum o pii ko sowi woni ko sowiɗo ndureedu boni woni ko ɓeygu goɗɗo tun sonnajo madama ko sowiɗo hay si tawi ko fattu o ƴetti reedu hara ko fattu o reedu sa piimo a bonni reedu ndun hara no waɗɗimalimugol ɗum ɗo kono no annda ɗum ɗo nanda e warɗo goɗɗo wuurɗo wonɗo ka yaasi ko tawata jibinama no wuuri wargol on ɗon ittugol ki wonkiɗo e ɗum ɗa no seppi fof noon ko ittugol wonkigol ɓay hay si wiyen wonkiki waɗaka toon taw ka lebbi 2 ma lebbi 3 wonki waɗaka taw tagmilal nattinude kono ko ɗo wonta wonki no ɓeydade ko ɗum seeɗa no mari wonki ɓay no ɓeydade donc ara ɗon ɗo na ko fijirte sonnajo so wiɗo piyatake few namodi makko piyatamo na goɗɗo ko piyatamo si tawi o bonni no woodi no pinire no o lettire no yagginire kono na pijjal ngal few ko waɗi son tigi piimo no wawi ɗum lorra ka hewte a on boobo bonna ka nder reedu asfanda komi la tasiru wasiratum wisra ukhra wonki nandititake ko kiya wonki waɗi haray ɗum ɗon ko ɗum waɗi hay so tawi sonnajo sowiɗo o waɗi ko waratan o waratake ha o jibini o muynina kadi ha boobo ŋente fi wota lorra makko ka hewto e boobo mo bonna torki allah harrenge sawabu ko ronoɓe woni ko nanimi komi landanoɓe woɓe maɓɓe feƴƴini acci ko ronete joni noon goto e maɓɓe noon ɓeronoɓe ɗon goɗɗe maɓɓe nawni joni noon ɓe jooɗi ɓe yewti ɓeyni joni wota en sendu ƴetten koko wonɗen runde ɗo ñawdiren oɗo si o ndikki allah waɗi heddike sende si tawino on dikkale mum fof ɗutti e muɗum joni wakkilo nen ɗum ɗon ɓey noon komi landanoɓe so tawi ko honno ɗum ɗo woni ɓeɗo ko landi o ko mawɓe maɓɓe feƴƴinino kamɓe gasaɓe ronde ɓe mawɓe maɓɓe no acci ko ronete kamɓe gasaɓe ronde ɓe woni ɓe sendali taw ɗum goɗɗo e maɓɓe nawni ɓawo nawni kamɓe selluɓe luttuɓe ɓe jooɗi ɓe haalde ɓe fotti joni ko ronan ɗen ɓe men joni wota en sendu ƴetten ɗum ɗon ƴetten e ɗum ɗon ñawdiren o ɗo so o ndikki alhamdulillahi ko lutti kon sendoye so ndikkali kadi haray enen luttuɓen senden ko si tawi ko lutti e ñawdigal makko ngal ko lutti ɗon ko ɓe luttuɓen sendori yalli hara ɗum ɗo no dagui si tawi kamɓe ronoɓeɓen fof koɓe helli faame hara ɓe fof ɓe helli faame ko janduɓe wawɓe fewjude e fi jawdi muɗum haɗa no dagui ko haqqe maɓɓe kono si fayɓe no toon fayɓen jawdi fayɓen kam wattake mum koy waɗi pay kum okkata kañum wawata fewjude fi jawdi muɗum haray ɗum noon sellata aray ko ñamu ko jawdi nde kima o billahi toon nafugol oɗo landi o ko suuma e naafugol darɗe 7 e naafugol darɗe 10 ko no ɓuuri moƴƴude sama darɗe 10 ɗe no ɓuuri moƴƴude ɓurnude ko ino ari hadis nene men aicha radiallahu taala anha hadis selluɗo o wi kanko nelaɗo ɓeydali e hoore darɗe 11 naafugol ni suumaye ni ko wona suumaye ta son ti wakkili ka hewti ɗon kadi bete ɓay ko amuɗo yo yawa ɓa 11 o waɗa 10 watta e witire nden e goo ma o waɗa e 7 ɗen ɗon o waɗa ɗe naafe waɗa 3 o jokkidira ɗe waɗa ɗen ɗon witiri o sella kono naafugol jemma ala adadu mo tawata feƴƴatake ɗon ma mankintake ɗon naka fanɗugo wonaka ɗuɗugol ko ɓuri sellude gon ko wiya ɓe foddetake laaɗo sallah sallam no maki hadis selluɗo
salatu lleyli mathna mathna fa ida khashiya ahadukum alfajra falyarka rakatan tutlaw ma qad salla o kama qala sallallahu alaihi wasallam o maaki julde jemma ko ɗiɗi salmina si a hulita fajirni feeru on tumati darna nafe ɗen juula wootere nden ɗo wona mi witti holliro wonde happaka hadis aicha on ɗa ɗum ɗon o yii kono nelaɗo e naafi sappo e tati e kadi ko nelaɗo maakiɗa kon ɗum ɗon ittay kas waɗa kas hasru ko nene men aicha maaki ɗon kuma billahi to aray si goɗɗo juuli ha e timmugol ngo lutti sujuudu gooto o salmini sujuudu gooto no manki o yejjiti ko darde sakkitiinde ni ko darde sakkitiinde woni wawtu o o salmini o annditoyi ma ɓe anndintinniimo on noon ɓeɗo lanndi ko goɗɗo juuɗa julde ko darde sakkitiinde o sujja sujuudu gooto tun o jooɗo tawi o salmina o yejjita sujuudu ɗimmo o salmina tun ɓe anndintinnamo ma kanko tigi o anndita nde darde sakkitiinde ɗo ko sujuudu gooto mi sujjani nde ɗen anndi darde ɓe no mari sujuudeje ɗiɗi ka honno watta ka o woni ɗon si ari o yiltaki ka qibla hay so hucci yo yilti joni fewta qibla on o habbira allahu akbar o sujja o jooɗo o tayyo o salmina ani o watti ndeya o yoɓitinde o sujjata noon sujudeje ɗiɗi bada salami o salmina ɗum ɗo ko fii ko perturbation waɗi ko ɗum noon walkata ɗum noon walki aray moƴƴi ara julde nde selli ken wa billahi tawfiq nam fii futuro e geeƴo on ɗoɗe hawtinirte bonnoɗe so aɗa tawi juuni araɓe darni araɓe juuɗi wano futuro on joni ɓe ka geeƴe tawanga heɓani futuro tawaɓe ka geeƴe sina wawa juulide ɓe maɓɓe ɗo gangannoɗa juude futuro yahon salmina hara e mamon dow gaynaɓe kañum nayon ara tawtaɓe ka geeƴe ɓeɗo landi joni ara tawa jama e juulirde iɓe juulude geeƴe ɓe renndi hakkude futuro on e geeƴe ɗe tawa ɓe gaynino futuro on ɓe natani geeƴe ɗe ara sino sella ka tawtaɓe ɗon anniyoɗa an ko futuro wonɗa e juulude fuɗɗo ɗon yahon ha heɓa tati ɓe immanonayaɓere maɓɓe an jooɗoɗa ɗon tayyoɗa salmina immoɗa tawtaɓe ka nayaɓere maɓɓe fuɗɗoɗa nden ɗon wona go'aɓere maɗa geeƴe ɗen ɓe salmina immoɗa adda ɗe tati luttude sino sellira noon e komi yii no daginiri noon no berɓe mi janngani ɓen ko cheikh mouhamadou bon sali ibne outhaymin kanko wi no sellira noon kono ko kanko toon mi yii jooni masalaji ɗin koɗi ɗiɗi wonno enen no sella juulowo futuro ka iwtira ɓaawo juulowo geeƴe julɗen ɗen no serti mbaadi majje on no serti futuro mbaadi mum ko darɗe tati geeƴe mbaadi mum ko darɗe nayi no sella ka sellata imam malik abou hanifa wi sellata few o waɗi anneji ɗin luutodiri kamɓe hay so tawi julɗe ɗen no serti kono mbaadi ni ko wooti wono hakkude fana alan sara andi ko mbaadi ni ko wooti fof ko darɗe nayi ko suuɗeteɗe kadi ɓe wi kamɓe hay ɗum sellata ko waɗi alma sa sallam maaki innama ju'ila al imam li yutamma bi e riwaya goo wi wala tahtalifu alayhi taw luutodiri e makko so luutodiri ka anniye hara o luutodiri kamɓe ɓe wi no sellata imamu shafii e imam ahmad wi hino sella kamɓe ɗo ɓe fottani si tawi mbaadni ko wootiri ko hakkude fana alan sara hino sella ka oɗa ma hakkude masalan alan sara e geeƴe mbaadni ko wootiri ɓe wi no sella si mbaadni luutodiri imam ahmad wi no sella sikki mami fayi imam shafii wi sellata si mbaadni luutono hakkude futuro e geeƴe la kolli ko selli kono no sella kala wo julde nde juulata sella ka juulande ɓaawo almami haysi on almami on nander woni e juulude ɗon ko sellugol no sella joni noon heddi masal ɗimmo no sella ka salmina ado almami ma ari e mbaadiji goo ka neɗɗo salmini ado almami makko on tawa juude makko ɗen no selli
e julde kulol si tawi ko nayi juulete ma haysi ko ɗiɗi juulete to sella ka almami on senda général on ko senda ɓe waɗa ɓe groupe aji ɗiɗi groupe goo o julna ɓe darde wotere o immano ɗimmere nden kamɓe ɓe gayntana hoore maɓɓe ndeya luttude ɓe tawi ɓe salmina ɓe yaha ɓe lonto ɓeya ɓe yaara ɗum ɗo koye julde kulol taban julde ɓurtu e julde kulol duwa ka heɓɓinirede kono Muaz ibn Jabal ñande goo o julni tawino e nder wonɓe julde ɓawa makko ɓen gaynako o juuti no jangi ko juuti gaynako on e ɓernde muɗum o ɗo nde mo gaynano tawa e daabeji makko ɗi ndisaki o anni tun joni o sorti e julde almami on o timminani hoore makko o salminoyen o acci hen o juulano ɓawa Muaz andi goɗɗo goo sortike o wi ko honko sorti ɗum mi salminali ɓeyi ko kaarijo o inni nafaka o woni naafiki awa ɓayno o nanoyi ɗum o wi en anda ende kon boni naafiki o doggi sa o tawa nelaɗo o wi nelaɗo min Muaz de min waddiri ni o juutini ha e mi sortike julde makko ne mi tata daabeji ani tataɗi sakito mi juulani hoɗa mi salmini laaɗo noddi Muaz o inni a fattanon taya Muaz a fitinayi yimɓe ɓe laaɗo makanani o ay o filido julde makko ne woɓɓe ƴetti ɗon wonde si tawi ŋatima goɗɗum ko tawata ko laawoto bonay no sella ka salmina acca almami walla joni koye voyage wonɗa ani ko sofere yetti sojo ƴettuma weni he oustage manami mene min juultakoy so yahi mi darto noon mi hokki o minti ɗiɗi yaha fuɗɗoɗa tawa almamijo o juutina tuna pip andi ko yetti sojo o yaha joni gasa wacce ɗono sellaka salmina ado almami kono ndi mbaadiɗa ɗum ɗon Cheikh Ousaymin kanko o wiijo kono mi yaali karama koɓe ɓe gon tawta mum min komi suɗi ko min sa tawtiɓe ɓe sella tawtaɓe andiɗa ko fuɗɗoro so yehi ka geeƴe tawi o fuɗɗodu so heeɓi tati jooɗo habboɗa ɓe addanaɓere maɓɓe ne ɓe tawta ko joɗɗa ɗon so ɓe jooɗi ke tawiyoɗon noon automati salmino immoɗa juula geeƴe maɗen min ko ɗum ɗo woni komi tawti kon kono noɗa ko karama ko hay karama ko woni ko maaki ɗum ɗa kono mi yanani ɓe jantanoki dalil mi yaali kadi karama kojo goɗɗo no tawti ɓe ɗon no gasa noon no way hara ɗar dalji no woodi hara komi woni andare ɗi komi dañi a notti landa gotal fana noddinama ka jawno nan noddine tampuri ok ko goɗɗo jomdi sonnajo kono ɓe wondano konngol o yano ga o yano gaɗa to e nder ko ɓe yewtata kon ɓe galdi e yewtere maɓɓe toon jombuɗo on o yi hannde kadi o acciti ɓeygu makko o accitimo kono o charte e hoore ko waɗannoma kon fof ko soodannoma kon fof koyo accu ka suudu makko ɗon o yalta joni haray ñawore ɓeɗo landi goɗɗo jombi sonnajo tawi o yano gaɗa o yano gaani nandi ɓe haaɓe e nder téléphone ji ɗi gorko o wi acciti parce que ɓe yiidali o wi o acciti kono kala ko waɗanoma kon ko yo accu ka suudu ɗon o yalta o yaha haray ko honno woni nam aray accitan ɗen selli kadi edda ala debbo weddinatako ka wi o accitimo ɗon goɗɗo no wawi ɗon hino min miɗo faala joni noon ko okkimo ko wanno ko si neɗɗo humanama dewgal hakkude mo e sonnajo teŋe on haray humugol dewgal ngal hakkude maɓɓe jonni debbo on feccere teŋe on feccere nde aussi ɓe yiido ye daɗɗudi hara nde feccere kadi oɗo majju manam feccere teŋe on ko debbo on duwa hen dade kono noon ko wanno valise e ɗuma ɗum no gonga makko yo acci ɗo o yaha kono yo teŋen fecce hakkude feccere goo sonnajo on jonne nde a feccere gorko ko heltawo billahi tawfiq wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin